Kızım, sensiz olmasın bir günü. Aparıcı Samirə Mustafayeva Çinə yollanıb. Bugün TV Axşamaz saytına istinadən xəbər verir ki, o Şanxayda təhsil alan qızı Nuranın yanına gedib. Samirə övladı ilə fotosunu sosial şəbəkədə paylaşıb. Qeyd edək ki, Samirə ATV-nin keçmiş aparıcısı Vaqif Aydınoğlu ilə ailəli olub. Nuran onun bu nicahdan olan övladıdır. Cütlük bir neçə il əvvəl ayrılıb. Hüsniyə Salmanova, Bugün TV. Bir melek ya. Kızım, kurban olaram sesine, kulak asın nefesine, sil gözünü, ay yüzünü, gül yüzünü. Sen ne kadar büyüsen de benim gözümde her zaman uşak kimi kalacaksan. Beni başa düşeceksen, ne vaxt ki sen özün övlad sahibi olacaksan. Sen ne kadar büyüsen de benim gözümde her